Okay, today, hojik aina calculate togadaba part che hoigi class 12 chemistry gi electrochemistry have chapter dugi Faraday gi second law gi calculation ne ko. Adari question ji yengji Faraday second law gi question jida ma jida hai che three electrolytic cell A, B, C containing solutions of silver, zinc sulfate, silver nitrate, and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? Haigo. Adana hoji hoina haidiba question chidigi khangba yaba idea se cell ohum leire A B C haibama haiba cell ohum je cham manaba current ta samjalle hare aduga silver gi mass ti phange zinc ka copper ga mass phangde adu putho hare current to na kyam kuina chain ge haigo hamba do koi Faraday gi second law se ne second law se na kari idea pige dum ta hani yengsi ko Faraday gi second law da khoi da hai se kari idea pige haragati Faraday gi second law da khoi da piri ba idea se yengsi ko Faraday second law da hai se Faraday's second law na kai hai gi hai matam da second law na hai mass of A deposited hai ko mass of A deposited by mass of B deposited se kai ga managi hai matam da equivalent mass of A by equivalent mass of B siga manai sine deposit tor mass to moi moi gi equivalent mass ka managani sine ko adri equivalent mass mo kadi ga managi hai matam da equivalent mass na ko gi equivalent mass na kai ga managi hai matam da ko gi atomic mass by number of electron loss ka manai ko si se pan si adu hot pia rings hojik question ji ki matung ina khoi da lairi ba idea se cell ahum ni ko mai se ahamba da A haiba ma adagi B haiba ma adagi C haiba ma si ahamba da cell ani shana hapage ani shu cell ani shana electron ani hapage ahum shu busle so ahum shana hapchal lage external current ama moje samjal lage external current se question da pi be matung ina 1.5 ampere ne piris si 1.5 ampere current ama chele voltage makti piram de current se 1.5 ampere ai A da zinc sulfate yawen lawge ko A se zinc sulfate yawen lawge adagi B se mayai sina silver nitrate yawen lawge silver nitrate yawen lawge to C sina koi copper sulfate se yawen lawge adu agadi hoje question na hai se silver gi mass piram silver gi mass se kya tare mass se 1.45 gram tare adri hoje hoina hariba part se puthokna be damak ta khoi sinagadab idea se kari kai idea sinabi ya ke dum yengsi ko adudi hojik ai ahamba E hariba cell siga B hariba cell siga compare torge ko kamaina mass of A dimota Zn hierarchy by mass of B dimota kana silver hierarchy ko is equal to equivalent mass of kanagi zinc by equivalent mass of kanagi silver ko adali yengsi
Sidagi mass of zinc sine ini puthok to ko. Mass of zinc se puthok ke haragadi ina darkar ta ise mass of Ag into equivalent mass of zinc by equivalent mass of Ag darkar ta hai. The mass of Ag di kya pire 1.45 pire into equivalent mass of zinc ki to mass है क्या 65.3 by zinc की number of electron loss है 2 निको Ag दी 108 by number of electron loss है 1 ने अदु दिसी क्या आता है 1.45 into 2 3 are 6 2 2 are 4.2 6 are 12 2 5 are 10 by 108 ने बुको मासे डायरेक्ट into तौरगा आई डिवाइड तो थोके अदुगा क्या आता ये ngasi ko sigi masing mathak ki direct into toxin ba matam da 1.45 ka 32.65 ko to matam da tar se 47.34 tai divided by 108 ko divided by 108 to matam da tar se 0.438 gram tare ko तो सिसिना कनाई मास न सिसिना जिंक की मास ने होजिक फरादे की लो की मतुंग इना आइना सिदा तारेबा मास तो अदुमक आई सिदा से तारकदब मास अदुदि अमुक येंगसि ए ग बी कंपेयर तो वो दुमाइना बी ग सी ग सुम कंपेयर तो सिने अगेन हागे अगेन mass of B दुदि कना नेबा सिल्वर नि by mass of C di kana neba copper ni adu kai man halani equivalent mass of silver by equivalent mass of kana copper ka mandarani adu any puthok to se mass of kana puthok ko pamba mass of copper ni ko copper puthok ke haradi kamai torni mass of Ag into equivalent mass of kana copper divided by equivalent mass of kana silver ये को mass of Ag दी क्या था given को साइकिल तो 1.45 नी into equivalent mass of copper दी 63.5 my तो mass को by 2 silver की equivalent mass दी 108 by 1 दी 1.45 into 2 3 are 6 2 6 are 12 2 3 are 6 2 3 are 6 नेरे को देखिए 2 1 जा 2.27 are 14 to 5 जाते हैं by 108 अदृश्य डायरेक्ट into टोक्सल कांदा क्या ताई ये ngasi से डायरेक्ट into टोक्सल मतमदा 1.45 into 31.75 से क्या था कि हर गदी 46.03 था divided by 108 तो मतलब तो क्या था नहीं 108 तो मतलब तो मासे 0.426 ग्राम था तो मसाई हुई था इतना क्या था वो मतलब कितना 0.438 0.426 अदो आइने खनबदा हाइबा मास ने से approximately माने इन लोग भी है को तो अदना फरादी सेकंड लोन हाइबदो any mass deposit to buse koina chap manaba current pu chela gadi managani hai ko sida current se ai sida samam gi sumaina chap manaba current chilen ta na ko to current se chap manaba chilen ta ini adur gadi mass to chap man deposit to gani si mai hai re ko hoji adur ma matamu pu thoi time hai ko how long did the current flow ma hai na to adri last ki part gi atopa part gi ko time पुथोके हारगदी कई पुथोरनी m equal to z I t पालगे अदे सिगी मास ए ngasai पुथोय मास ani तावदा दि मनदा म सिनरगे सिदे time पुथोके हारगदी m by z I तारनी को माय मास ए ngasai 0.426 ए मथक ताफिम लोरगे z से कनाइ लोरगे दि z से ए कॉपर गी लोरगे कॉपर गी दी कमाई पुथोके मोय z से z पुथोके हारगदी equivalent mass by kay hage 96500 have ni ko copper ki equivalent mass ko se puthokre kamaina my atomic mass 63.5 by 2 number of electron loss into 96500 into current kya
current 1.5 ampere or maligo current into 1.5 direct formula panbanico 0.426 later the sigi mathaki ani se into toxalage 63.5 into 1.5 tong matamda mass 95.25 tare makai se into toroge 96500 into 2 se kya tare 19300 0 ko adudi koi mathak se dum thamage 0.426 makha se divide to thoge 95.25 divided by 19300 divide to matamda tare se 0.000493 tare so at last question answer se puthoge 493 divide to matamda tare se kya tare 864 tare ko aduna sigi matam se 8 second hapsulage 864 second habsi tare kanagi ngasai mathak sigi answer hai tare ko aduna china cell hum pira kanda magi mass putho haragadi ko sumaina ani ni compare tor putho piu tare ba mass indo harap na the approximately managani aduga magi any mass tare bu lobira kanda nangi heading asai mass so 0.42 0.426 0.438 have approximately 0.43 0.40 money then lower go so matam so kasham khena roi hadi 0.43 lower go so kasham khena ngai so lei roi bu ko aduna sumain to dana kai Faraday gi second law gi calculation je sumain hot pi hai ko sida question le re sida first part I explain to rame diagrammatically to re ado aham bada compare to re second sub compare to re last mass puthe ko ado sumain to dana Faraday second law se sumain yeng bi ko